kenapa kawan argut? Ay mẹ na namar kakular mimit mẹ kalau punya kang manwan kita. Kami ka apa ipat ni? Ba ang mga wat sa room. Tahu kan mana ka? Ni lah kami bersih. Sini tetap beni juga tartaban. Oh kata tay mẹ kalawan. Tek kamna nak kadon mareng, yang wan argut mana? Tip ko ay nga wan argut mẹ. Mete mis takma ya. Ay mẹ gam thok namar kakular mẹ ko ang wan spet argut. To kili tam ya. Tahu mẹ. Kunam piwan maraipat. Ay ta pulang sepi. Tip kan? Ajeng sisang le fun. Tang ba beli selen. Tat try full mata saisin. Kau ni. Asal senama. Aduh kat namu set ingat. Ay mẹ musyak ra kalau ang mẹ wan spang kalau full mata. Tis mengan. Managum na me na dangan tip na me lalik na me. Kalau ang mẹ wan spang. Sap khang spang. Kalau full mata. me. Sa. Ong kam kloi me. Ang la fa full ka ang la pos spang. Nak kloi dengan kat me. Na me sujak sak marwai me iong yang marwai. I mẹ kalau ang wan spang mẹ. Ta mẹ spang kalau wan hi. Tu me ta. Bit pala kecil jengklai. Nak kemen kebasawan sibit keperlok kekam tang biasa syuk dah. Tolak. Sarah, tiap kita perlu tengah ulah kenyum hayang piwan tamarwai. Ada ban ai ta perlu pi. Pila kenduk tang berkah. Yang pat kendu dah kedai bayi jeng pa. Nak sujukkan fun bentu. Bat sengot tenat ru bat bakaran bat i. Ipa dia aku ni mutai. Tenat hi. Islam. Thok ne. Ani Islam ta perlu pi mo. Kuat kan? Tangan bersang pun.